just say we pusem dia frim so nkoto sem na frim na kese edi na osin na eno ache Reverend Dr. Daniel ni Jesse Ankra oko eyewulomo nanan matran kunyansa so a administrator honomo wono so enya adaje chechinsem mu sei kakra de kire statement from the police is that the young lady who is our queen is under police protection. Therefore, if the police have remarked that she is under police protection, where again do you want to find her? But we are telling the world that she is our royal. And if the police are saying they are taking care of her, then the police must be reminded that whatever happens to her, then traditionally we will deal with the police. Abusia for we no say wa ware no say wasi na siwa chesensem na koye bebrebe enti we eya hemfo ne nananom a womo ewo nungwa ensase so na yete wono enke ya womo edi nchemu ba no yedi kan ne so womo si akwala no onye 12 years ya wadi 16 ena biem so yete se a police for bam eme no makoji akwala no e de afi ohene ne nsam e de no akọ police station a se de akwala na akọ di police for nsam omo na beto aduane ama na di ama ne ba bia da ama mfifimu ne ade akọ so a ena omo che so omo catch police for no se omo maame no mabefa no kosa no small girl no a wadi 16 kura 16 wonim de ono abefa no kọ nti omo nim na bibi to abaya no omo ne omo e de na enwumre ya yate se Attorney General Semi Wabem Emma Odekrata Akwakoma IGP Inspector General of Police and police service nina sesa asem no a abobo na ayiniti wo ulungwa bontenso no ombesre IGP se wonsoma ne mranche ne nkokrumo no mo no mo nkofifim ene dimu ma ba mu nhwehwem na nukra bi ewo mu bia ene ne kire ya no yenhwe se ebetu ho na mo na ne wo so mo de mrato bia no wo mo ede atomame dina asonaba dapa wono ene yeso be de kire a ohwe atentene ne ho nsensem esaso ye aban lawyer penny abede kire wono ene de nsa ehye krata yase nanso ne nyina mu no Madina Mrasebedwani lawyer Francis Xavier Sosu kyerese papa no we nyanya investigation ni bibia ohene no wo mkote ne ne kire ya no ya anwenya dodo akwala wadi 12 years se kra de mo de 4 atoso be 16 no do 16 kra akwala keto se de okọ wane sa ye de nyawenga na we ayi. So this man who has decided to violate our laws must be arrested and prosecuted, and if found guilty per the reports that we have, he must be imprisoned or fined or given both penalties. And I would dare say that the Ministry of Gender, Children and Social Protection and the Department of Social Welfare must move swiftly with policemen to rescue this child, because this is someone who is being subjected to some form of religious manipulation, and I can imagine what kind of trauma she will be going through right now, even having been either married to, in this very bizarre circumstance. So Abzafonti we aya Madina Mrasebedwani lawyer Francis Xavier Sosu ena yete ne nkano a ono soso ka kire IGP se we no enya mfifi mu ni ndwemu asebia yanko kire ohene no no yaye anwenya kane sofo a no ono soso ehwema nkoda amansan ye yo honsensem mame nana oye bampo ado asemi ono soso dinano atomu bi. Getting that the state, the government of Ghana should intervene. That is their legal responsibility. I'm expecting that with immediate effect, the state ought to have intervened to address the issue, because what has happened by the Bobuwulomo of Nungwa traditional area getting married to a 12-year-old girl is a crime and is unlawful under our Children's Act, under our 1992 Constitution, and we have ratified international conventions. That's the UN Convention on the Rights of the... So it is clearly unlawful
It is a crime, and I expect the state, as their legal responsibility, to intervene. One, also to protect the girl, the 12-year-old girl, and to ensure that our laws, which we as Ghanaians have passed and our laws which have been adopted by our parliament, are respected, enforced, and upheld by our executive arm of government. Abuzanfo nti we kane soafo ano ohwe ma enkwadane amansan ye yohun sensem ma me nana oye bampo ado ena yete ne nke nyina abaye ya wadi 12 years asese nana no chese wadi 16 a eno nti papa akokora 63 years ya wako pension ya wodi hini akwakofa ne se ne yira akoye ne ho ade no eno asem ya ena na mame ekabie ne yese wobo sa asemi ye ni edi echi de befra to bia no yemfa enkamemo ye dai ho ne apensu ano krabana yemfa sedama 21st clinic siate kantine no setwetwe tutu a 21st clinic ne yekanfo de amawo branches ne doso Kumase Accra Obuase Sunyan Kransa Techimanso no obohuye ne ani nkomo 0540311311 na ekokoje wa yaresa 3A Heba Center 3 ku capsules aba coconut said dia ase etu ase ehye friend doctor authority mpenfo agiatum de hia ene so benya bie coconut de bia woni so yo sisi ya oya oyemu atim ni ade a onya 3 eco capsules a eyi usisi mu hankra gina ma usisi mu da o be ma basa no ajae okwaku don suru ni se tie nie to shitash na kese ekosom 0546107107 ena mizo ne 5G no egusu aye no nomo oye party oye ye wedding ye oye bia open drinks papa no asevo amana ti wani ma hye wani mu nyama aye mizo ne 5G ene ye kanfo de ma wo 0246270221 0246270221 abuzia ye na ye ho kakramra ye ba pia ka akiri ya tese petro bo no de ye tete anwumre no de me yemransa me yenkopensuo no mra na de ye tete no ye ntiase ne medi ho nkomo 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akitiapa. Abuzanfo esa mama kwa ba Sompa television ye nwumre kase so ye ntoa ensem no so emfamamo na ye kwa ma no so ye ni opani Samson Ade akwa akodi nkomo oye senior research fellow or chamber of petroleum consumers ye tete say National Petroleum Authority a etwaniti afo ne say MP mpenimfo e de krata bia babontin a entiti ye che say ehyiase say ye adwuma efi enre bagina CSC efre BB price stabilization levy nom and recovery levy no yetete sa se wo mo eyefiro no ntia basa no a na ase e kire say petrol bo no be kosoro anase eso ba beti yenko oma no so ye ne opani Samson Ade eni nkomo opani uti yenka anwumre ye mo adwo e mo akwaba Benjamin sa wo ho ye anwumre
Oh yeah, I'm also sure. Eradia dom yeso se ho ya ne sa. Ye babusa se sa krata we ya NPA for the buy yes price stabilization and recovery levy no efri honom no ase a kire se e de ma me a ebia me no petrol no me kwa akoto bi etimamu ni ene Ghana ni a me top petrol ase a kire se de ma me. So ba me share mo tie for ni bre. O share a letter NPA for the buy na. Ade a mo so omo tete ade e fen se price floor. And no beboa ama margins edem ema OMC no omo ewo upper limit and a more lower limit na the upper limit lower limit na actually say over here no unse ukoto petrol na obi dey 13 to 49 pesos obi dey 11 cedis na ya momo margin amu fanto so no say bia 30 pesos to 60 pesos. If you move to 50 pesos, now if you move to 30 pesos, now almost say blue crasa, and the back below, if you about 20 pesos, another 10 pesos, and no na other OMC are complaining about that, and your book is almost now a boama price in AFA, and see, and no almost started from AFA February, April. And then I just say, Basanua. Ye na ye kwa koto petrol ni bi eni ebe hu se ne ma tete ba form na no embo consumer because ukoto na say deregulated market into uko na so bi dey 13 to 49 pesos no bi so dey 11 to eboa ema other webs no omo market no mutumi ekipo omo customers na say omo etimi turn no at that lower price no na say omo petrol omo adulterate na say omo Caribbean firm omo try omo tax bill there. I don't see the need say MPA 40 because omo ko Obani Samson Abziana yenu Openi Samson na de na AD Mkomoi we senior research fellow or Chamber of Petroleum Consumers na ochechiri mu no krata MPA4 edeba bonten no say price stabilization levy ne recovery levy ne ba be free honomo na ochechi mu dia che say basa enhyeda MYN de ehu ye say koye say o nipa no obia obo bia ope obetimi de age a say ne obetimi de bibia frafra petrol no basa na petrol ne bia ne quality no kra ne so ba betivi say price ne ye ka dia openi something na dey say akwa babio mejo so enti se na wo si chechemu ne yebusa se koba se obi abetimi de buo bi age de opede a ene na one hwe ana ne quality na mode maye no wo market no sa manfo de niam be frafra mu no atete so amana ye fofofo ne se be ya manfo ebeto ne de entima na anye sa na bi anye sa NPA wo monitoring team a omo monitor na ye standard authority so sa eti umu ano makohwe na omatesti na mahwe se ayefu no ye adulterating na ye kasa adulteration na ani say sometimes omutu be kerosene efra na ayebebre no omaton enti se aye OMC na say filling station elton aye afu enum na say price no form na we don't see the need say NPA because there be about 2 or 3 OMC be complain munti almost at the price no amani nyina abasoro na ebia margin omo de mo no ese omo nyina asinti obetimi ama and first one what be to now o de kakra ma omo na ono so afa bi obusu de obafa ni nyina anti I think say the mover NP for the banana they say wetin aboa the consumers no okay di say dey beka na say ashasi a adwuma from enra meboa yes ashasi na mo monitor ye no efi enra de besi nei monya complaints bi customers ne consumers dey ba matena ye ono mo bia mo titi bi monya complaints bi ana so far in the yeah because of break I call no after na yeah resume yeah monitor it be over the week then next week no yeah be who the trend na report no na yet media but the woman say yeah who say fuel price na petrol na pete dem kakra bi so na diesel
no enti yɛhwɛ across the stations no near her say directive NPA for the man no ɛyɛ adwuma na ɛyɛ adwuma so a sunsun so no ɛwɔ ɛyɛ meme no wa yɛsu petrol diesel ɛde ɛyɛ di adwuma no sunsun so anything yo obani me na wase anwumre yɛda asepa ne nkyekyemu wi a wode ama nti mo de mo ani di akyire no bibia ndi so yɛbɛsa so aba wo nkyɛn yɛda asepa Ozafo Penny Samson Naden Yanina Kwakudin Komono, we senior research fellow or Chamber of Petroleum Consumers about petrol diesel and who jedi any one pemprawadia wabine mupa. Yere Kasiane Kwaku ye our new job in South about on Pesiaso. Na Emraswe Geni or woman as we get him this year, our new job in South about on Pesiaso, Honorable Michael Ochre Bethy, na or the Easter Convention because one in Pesiano so Kufudia Abontesun and Soreno eton sade friend no say jawakwa MP womrai no friend mo jambe techi no mesi bibi emfanche Christopher na etwesia honomo ene wo kasa dia fasabi ntrumu mra no a na no MPs ne kokwaji tum no wo kire se siepobi abono sobo se nipa na ama mra no akere a enye mampani na nado danko akufo na wo se bono sobo demom nipa bia wo mo se from human right activists ya human right some eyo mo da o matabiri mra ne dia akwakoda court wo mo ne yemfa sobo nkobo mo demom enye mampani akufo ado ene boa pa no se emra no wonsan a wamana akere sa a entimi meye adwuman yengina yete LGBT kate sanima sabi kafate sabi modimwa san pasi asem ene se fu sei enkoso bia ye hu ne se Ghana emrapuma ediye eribo my federal constitution 1992 constitution actually that we are bread here we are ourselves the president man signed till the president signing ya yet be engagement and the president yes say obe sign na no bibia e better Ghana abeti human rights we say fundamental human rights no our constitution entrenched almost political science university and politics no and our constitutional studies no you can say be entrenched just study no you will be changing only through a referendum and the fundamental human rights have been moved on among exercises are right no and the president the court said president parliament where a kaso kunyama shemano I was appointed way I am Rasmi Junior Woman Rasmi Fima this year when you job in South about Pesia Su Mantemo Honorable Michael Ochribe Finiatin in Kane and Wetri and a Church of Pentecost Apostle area head ya or Wokufudia Susono and the Kakra Eso to see. And for so when you say Yami Egina So as Christians, our foundation is based on the resurrection. So yes, you are sorry, Jaya dance here. Yes, and Pakaya Kanu and Kito Tumbia. Na sorrow sovereignty or the Domine Japadia Abra son. Tama son yet me pray when I may assume. Yedi Yesu no dance here. The Egusano and Kenya for Freeba or the to soft back or the Irishim when Yamasa Musu is a pinty said Jesus was sorry. I was appointed way area head ya wada Church of Pentecost Asafuano and yetin in Kenya o mayina one so a new jobbing traditional area nana kwaku boatia otoso miensa esoso e de futu ema eye Christopher ekoside sabe yen na no yenye politics asema mbekan o be say me be politics ade a me de mani ewu ana matiso ni na ne say enu atwa mu kakaya mo amanim say ya wa ni edum light I can dum so no enya ni na edum so ebi wo ha eye electricity company o mo fidie na electricity na mu ba efiefie mu no I mo friend transformers no nipa ni bi ayo mo krado so mo de eno na o mo de be ye o adwuma o wia akoto mu no ma etu be kono na adakato ni ese ho na bibiara ni edi ye so light plana ema edi mesre omo ma ye mo adwen se adwuma o be ye wo oman mu ano edi bom koko wa e be so mu no ene mini ho odi janto abere me kra mente
Abzafo nti we nana kwaku boaten ohene popropo wo new jabin na yete ne nken ye gira we su na nwumre ensema ye papa no de besom no ye de mosia ne asore so amakofuri na pamfo babesom atwaso ye na ye express group wase se opese otu kwan ko oma bia so a okọ Canada okọ America okọ UK okọ Australia okọ New Zealand okọ Germany okọ Italy okọ Holland no mo a ye express group ne ye kanfo de ama wo se passport okura no wo ni bia fa ni nyina beda no obe passport wa ma aye birth cert no mo dia ma age visa na mo wie ya masa na do sike ma no nya fi na waje visa na mo wie na obe ye nenne sembia ni ya luta Ghana ma na se wode wo esin so wo kuma se a for ni kire asafo labor run about no so be hu no so wan kran so a Kaneshi first light wa wo mo e wo Hotema community 18 la shi big golf filling station no enche ho no mo wo from 0249 000448 0249 000448 nene express group in komo it's my kitchen igusua ya yesum Ghana man esuma santeman yeso peduane papa dia it's my kitchen restaurant ne kan for dia ma wo e ba no local num se ye fufuo ni ye bunabunu ye fufuo ni ye laisu fufuo ni abenkwan fufuo ni nkatenkwan ne mu a ne ngina bi wo honum continental num ene Chinese dishes ne ngina obenya bi atowo it's my kitchen restaurant no chezu no ni ama so hu fruit juice papa flavors no pineapple ne ginger ne mango ne tangerine no nyina ye de afrafa ne kama papa ene esa so ye promotion pizza Wednesday bia to pizza ye choba ko ka ho pizza no to ba ko a emfa ho ne size no nya size na asa piece the amount inti buy one get one free we pizza Wednesday bia and a Thursday no oto banku ba ko a so ho to banku ne tilapia ba ko a nya sa choba ko the piece so yak e be ko ho na e ka ko gidi aso ade so ya de inti it's my kitchen restaurant ya ye ka ho asemi baba yara sports stadium nche ho no traffic light na se e hwa ene wo free 0248 86 5046 0248 86 5046 sebia delivery num o adwumam o office o bawo school o pese o frɛ ne yedi nkomo ne deliver aduane bi di ma ba bia wo bia eno so it's my kitchen ye yedodo ne yeni nkomo na yen serve ye aduane no so de jai obewe na wawe won sanyina abja for ye de musi akɔkya so mane chinchin fidie de ma me asante ebo a yesamfo penny na esa nsam mu nyina e de e ma me ya grace so ene de e call television so Bozi ene kukua ene mranche de maba wa Porsche ekuanom ene keka ne de si ani maame a be bia wo bia ne timi ba ye ebeba somwo medina ensign na ya obo mali bia boga busiafo ye da mase ema momunitie ene hwa enyado ye soso ama kofuri na pamfo asom na ansana no ye de amansan mon ka bo kakra mo de ababeda ye no to aso tew ansana kofuri ene ne dom wo fa omuna samwa no masum na omo atoaso